Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimmangbay iti biag mi, ti ina, ti kadendenak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanumati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutak nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agapla, ino kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mo't ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ninanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ninanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino ay ti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso na ti mga awir iti anak ni. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tandamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaunay ti katugangak. Kaslamat imat, no makita na anabarte kak nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay ket, iso ti ko nam. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutwak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy, ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw saan tayo ngayon minom? Kaano nga iti plano ang panaginom tayo? Mabalintamot sigurong ti aginom. Uray siya, makininum ako na. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umunang agawid. Kat, anya nga iti lutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasaya at kami mat, anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasaya at garun ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo mat. Asaan ko ang maikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan, anak ko. Ayon gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, agyaman na karon no kasta, anak ko. Ay, niriko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang, taitod ko kan kuan ato'y cellphone.
Hello, Tatang. Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat tadag iti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawit dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ninanang mo, tagawid kami. Uraik ti panagawit yu ah. Wen, sige pa nga rod. Bye! Muna kan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawita kon kaninana. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbang pat ni mama, kat saan ka na naginom? Nga po tamapahinak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan, aginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intunbi ka. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intunbi ka to daytan. Apay ka di agasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabain ka ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, ore mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makaaawat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka, tapno maikat ti hangover mo. Agyaman anak, mama. Agininom ka kayam, maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo, ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga aginom. Nabayagan nga agin inumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti banog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya pagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli matan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ang di pa nagsasaom iti inak. Isutiin mo na anag sa kanyak iti madi. Kat, agpaiso mo ti bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa'y ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema.
Angam ita, ay, tila maten pakibibyangan na. Isu ana saya at no pagawi demon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang nga din akaguran ni mama ang mabartek ka. Ngam agbartek ka lata. Awang bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan mo abastos ang tinak? Awan mo't karbang ang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastusak? Pagawidem, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga anusan ka, Mark. Ngam dayti apa ng bastos mo itiinak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagit imbagbagak idirabi eh. Ha? Ang aldawan, awan pa'y laeng. Diyak amo, noon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta. Nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Hangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noon niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga agkatawa ka. Ah? Eh... Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Kwa, pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day ti naibagana. Ne, apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan mo tandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto may. Ne. Awanan dang iti kahus ti asawak. Nukasta, pinanawan na kon, kat simurot iti inana. Ne. Adda surat ang nakaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sakkan ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan ka latta. Gaputas ti ka timang pakpakan kanya. Ngam nakita ni mama no anya aklasi ka nga asawa. Iso tinang lawlawag iti panunod ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan. Asaan kat nga ananusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po kadagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpating galaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't kuman nga alaan, ngam amok apat-pat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kon ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabailan. Amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla sa anak amamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, ti nauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, no talaga nga ay ayatem ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursuruam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, ta iti dayta nga aramidam, amok amakisinubyan ken ka ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nabayag akon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaang ti anak mi kinibaket ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon, no? Panagawid nga minen. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani, kumarik anorma dita. Isugyan na kasango. Tindak nga rod din, pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Pletek, awato mo na. Mabit lang, Mari, Bariak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apa yun? Kat no, asidag dati pa panan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ani ipaipos. Sigamit, Mari. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak to nagluglugan dito yung jeep mo. Tinakman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbaga. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, Mari. Una, imbag lang adda igatang yung iti sidaan nyo. Anayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam kababain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga gluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa kat mabilangan. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo, di basketballan. Inka anawaan. Ingka nata madama ti lutok. Inkan tadyak mapanawan to'y buy-buyak at telenovela. Yamutan. Kita mo nga rito tututwak. Ida pang pailaang. Ha? Paglutuan nakmanan kat maperdi to'y kaman manicure ako kok. Apay nga ita kayo lang. Kinasaritak pa yung aming tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo, tabautak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay-ayam. Maburing daa. Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior, agay-ayam ka pa dito sa cellphone, tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan nagtumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kay kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ni Jerwar. Dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali.
Tainggatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot-robot? Wow! Nagmayatan! Anya nga iti bagam ka ni tita, tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita! Isnak nga roden, ah? Ha? Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Ah, Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga tagtagara ko nan? 5 basak iji salas. Ngam di man la imisam. Ha? Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuana. Amo mo ti ugali na. Kan apay asika ti aglutluto. Saan ka di nag-drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iji eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Di na kuyudan. Makaturturog ak pala. Asri ka na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan nga gluto. Anya pa lang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuybuyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, no si kati first trip ita. Naldawanak, pinagrubwat kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawi ti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo, hindi asawa ni kumarim anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay, unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanon. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayon. Makipaglading kita, Mare. Agyaman na, pare Marlon. Diya ka mo nga daga ambisyon nila kay mo. Idi pa ilain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kastaunay ti ungot na kanya. Pasaray saktan nakpay. Ano apay mat, nga dadagiti kakasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at kan nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mare? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluluko mo dagita. Ta istoryain dapay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam, anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Jak kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapailan. Inakman kasarita ni Mami. Sika talaga. Joke lang, dayjay. Wan, umaya. Ay, mabilang ah. Adang nila kay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo ti tinapay Jeref ah. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka mat. Daddy, ni Mami ngay.
Saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan nyo ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog pa. Ket nakatalikod kalata kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray nga trabi. Into nagring. Song batam. Ket rumor ka. Manupay nga oras kay Jerwar. Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas nga aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalakim te kayo ninawag mo idirabi. Tsak kaya't ti makisarita kan ka. Sa dino ti papana. Apay nga inalam dagitipungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matuman ti biyahe ta. Ano pala ti pasaheros ko? Aron pare, bakasyon namin dagit estudyante. Ni mat marinor mo ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Ado ti kargana. Addan na yun ti pasaheros mo. Bala. Mare, tulungan ka. Agyaman nak pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, agori ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak diti terminal. Si kaka diti nakapila. Pantanupay la ti pasaheros ko. Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapantapay ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkad ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakmay. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit di mat, kasla saan tangag gayam. Kumusta kan nga Tanay, awan mo ta nila kay mo. Limag antibiyag kong pare. Saan ako nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakitam gayam? Wen, kasla balasang. At nakulay tibok na. Kan nagdadakil ta ritos na. Ay na, nagseksigayam ni Mrs. mo. Sigo da kasjay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't ha? Kasano nga tano siyak tagbalin ang Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ni, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam, luklukon na ka, at dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Isungod pa iso. Oh, dayta jay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa, no kastala ang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan.
Nas kinapagsaritaan ta daytoy abanag. Ibatam titakyag ko. Masaksakit anak. Apay di mo kaya't akitaan tila dawan nga ipakpakitakan ka. Nga da kadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Uray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Agam kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak. No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay alalaki. Mas pinili ni misis ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asan na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, nusadino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, laglagi pamlaeng. Arumbang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni misis mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, kat agbalin ka natibker, kat ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng trabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marlon. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmaymaysak nga anak, kat agmaymaysamat ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Gapo tanasapa apimusay ti amak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marlon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marlaw na nakaw. Pangaasim man tayawatan nak iti danom. Mabit lang, nanang. Ato yung tidanong may naman nyo, nanang. Hagyaman na ka nakaw. Ay, pasensya kan. Amok, amabanbanog kan amang asikaso kanyak. No apay ba't ngamin ang nagbalinak matan ang managsaksak. May bagtam mo yun. At nakadi bagpagaman ako. Ay, awan na lang. Sige nga, Rod. Panawan kayo pwede ti balay. Sigurado at dandanita nila ya. Urayan nyo labiitan ti kasinsin ko. Wanan ako. Panawan naklatan dito eh. Sana balay. At damot nila kasinsin mo at ang tangdanam ang mga sikaso kanya. Nukas jay amapan ka ang trabaho. Alang, Rod. Panawan kayo pwede ti balay. Si Kamot Gayam, Uncle Jesse. Nasaya ata nasabat ka, Marlon. Kumusta ni Nanang Mau? Imimbag ka din. Saan pa yung Rod, Uncle? Mapan kayo man kit di balay. Tumulong kayo ang mga sikasukan ko na.
Marigrigatan akon. Anya, ket no da magkumait nga adda ka no tangtangda na mamangas asikaso itinam. Niinsan lay, Uncle. Ang no awan trabaho, siyak lang ti mga asikaso. Iso mabanugak mat. Ay, kastagayang baraok. Ala, amo kasamsambutem ti oras mo ama pa nagtrabaho kaanakan. Agsarita tanto lang an iti sabaling aldaw. Sige nga rin, Uncle. Panawan kayo pa'y ditoy. Good morning, pare Marlon. Ay, naimbag ka pa'y para Edward, tag good ti morning mo. Siyak nga'y. Bad. Apay ka di manan, pare. Anya manan ti pagkaskastaam. Kasano? Uray tag may sa kabsat ni nanang ko ani Uncle Jesse. Tinakmat maawatan, gapo iti sitwasyon ko ita. Ay na, pare. Amok sa manan ti kayat mo asawan. Ala, urayin ta ti break. Sa tanto agsarita. Agyaman na ka. Kasapulak ngayon ti pangyabkasak, iti marikriknak. Wen, pare. Di ka madanagan. At daak dito'y anak kasaga na adumngag. Unay daytan, nakasirseryoso ka manan, Marlon. Anya ka di manan tinapasamak. Ay na, Tanya. Isu akas ta tinobiom. Gaputa ag sinsintimiento manin. Anya? Anya manan ayati parikot mo, sweetheart. Di mo kunaan. Ani manan nanang mo. Uwan nga Rod. Nabanug ako na mga sasikasukan ko na. Noad da kayat kong aramidan. Jak maramid Gaputa, ninanang mo ti pampanunutek. Day talaan. Uy, dadagsan ti parikot ko niya. Di ulang amin marik na. Gaputa saan ada kayo ti ada iti sitwasyon ko. Maawatan mi ti marikrik nam, pare. Ngaman niya nga ron ngay. Kat agmay may sakamat nga anak. Asino kumangay tinamnamaam akaduan ni nanang mo. Ay, itong palbiag ka dilatan asyak ti mga asikaso ko ni nanang. Marlon, di ka kumaagsao iti kasta. Panunutom kumaano saan agapu ka ni Nana Nadia. Awan ka kumaiti ayan mo ita. Awan kumati kasta kapinta sa pagsapulam. No di na karkarigatan tinangisakad idi iti panagadal mo. Nalipatan ka din dayta, Marlon? Ay. Hosto tinubiam, pare. Manong Marlon, tangay si Mangpat kamatan. Panawan kayo dito balayo kini auntie. Nakaluto akmotan iti pangrabyan nyo. Ay, awan ka di pa'y tinagbaliwan ti sitwasyon ni nanang. No ti sakit na ti kahit mo sa uwan, isupay laang. Kanayon latamot nga aguyak nga uri agtumtumar iti agas. Ay, kanayon kumot amapan ipa-check up. Ang kaskas dilat tamot nga awan pagbaliwan na. Anya nga tano, baliwam ti doktor na, Manong. Amangan mat no saan nalaang akabagayan ti doktor ang mga asikaso kan kwa na ita. Ay, namin anon ang nagsukat iti doktor. Ang isulat tamat. Ala, ano san tayo ng asikaswan ni auntie? Nalabit, gapumutan iti kinabakot na. Isu nga adun dagiti marikrik na iti bagi na ita. Ay, wala na. Ananaw sa kun nga asikaswan ni nanang. Gapotag may saklakit nga rod nga anak. Owan O sige nga rod, innakon. At iti kape, Uncle Jesse. Agkape tayo pa'y kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, sana balay. Nakaturo pa'y mat ni nanang mau. Uwan nga rod. Nagyaman na kaanakan Ay, nasayata nakaturog ti kabsat ko. Jak ngamin kaya tamangag na dagiti ibagakan ka. Anya ngamin ti ibagayo, Uncle. Apayo diyo kayat amangag ni nanang. Jak kaya tamasair tirik nana. Amok ngamin no kasano ti panangipatignakan ka. Ngam ita tayo suntiag kasapulan iti panangasikaso kang pamatag. Saan kagaya man nakasagana amang ipaay iti dayta? Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Uncle. As-asikas wag matinak. Numapanak ag trabaho.
Adamot ni insan Lea at ang tangdana ka mga iwan kang kuana. Anya pa'y lang, tijak na ipaayang kal. Pudnaw, ipapaay mo dagiti masapsapul na. Ngem itilikudan ti amin, agrik-reklamo kamatlaeng. Ibagbagam ka naw adadagsen ti mismo nga inam. Ha? Amom ka day, no anya dagiti kabaalan nga aramiden ti inam para ken ka. Idi basik ka pa'y, kasta unay tirigat ni Manang Nadia anang isaksakad iti panagbiagyaw. Idi nagadal ka, amin, inasitgan na nga utangan, tapno adala ang busbusam nga agadal. Uray pinapabainan da iday, inturturid na amin dagita para ken ka. Kaya't nala amaadaan ka itinaranyag amasakbayan. Ako ang amin nangkal. Ang mga nubandog ko lang ang mga saasikaso ka ni Nanang. Iso akas dyan ti maibagak na maminsan. Maawatan ka. Ngemrumba nga iparik na mat ti pamatag mo iti inam. Gaputa saan tayo ang maibaga, no kasanupay kapaot ang makaden natayaw ni Manang Nadia. Apa anak kaululin magkamalon. Itay tapay lang diti parke. Ngam di ka pulos agtagtagari. Apay ka di manan. Ha? Anya ka diti parikot mo. Ibagam kanyak. Sa anak namin anairwa makastaka. Sigud mo't nga agis istorya ka no kastoy nagpaspasyarta. Anya ka diti pakariribukam. Kas lang amin na ba inanak iti imbaga kanyak ni ulitag ko. Anya timbaga na. Inistorya na nagiti adu a sakripisyo ti ina kanyak. Idi basitak pa'y. Aging ga iti agad adalakon. Kas lamabay na kiti bagik. Nagado apin ang panunot, ken naisasaw ka makapasakit iti mismo inak. Iso mabay na kiti bagik. Mas dawak mat ngamin kan ka. Apay ngamin nga ibagam apadagsan kan ka ni nanang mo. Idinto ta ka ba alam mat nga asikaswan? Di mangtangdan ka iti mabalin ang mga sikaso kan kwa na. Ipapas mo ket ding asikaswan ti inam, itatamakit kitampay. Anya nga rod no nagbalin ang nagsaksakit. Nalabit aga pumuton ka dagiti rigrigat na nagtrab-trabaho idi. Kan saan ka di ako na mga ipapaagas mo mat? Nalabit aga pumuton iti kinabakat na, iso ang nalakalaangan ang makapkaptan iti agduduma sakit. Sige. Tong palak dagiti imbalakan mo. Ipatagkan asikaswa ko ni Nanang. Day tati kasaya atan nga aramidam. Subadam mo't dagiti adu a sakripisyo ni Nanang mo ken ka, Marlon. Oh, insan. Ada kon. Ada pasarabok. Adda ka mo tan gaya minsan. Nagdaldalusak iti silid ni Auntie Nadia. Ituloy ko pa iti agdalos, sakbay nga agawidak. Ay, mabilang. Apay nga enrar mo amin akama kan kabinet. Kaya't na ngamin amadalusan ana imbag ti silid na, insan. Sa dinong arotean ni Nanang. Wano, inyakar mo pa'y kadi iji silid ko? Ay, mabitlan. Itad ko ti pasarabok kan kwa na, ah? Awan di ta silid mo ni Auntie, insan. Nangipa na marot kan kwa na, insan. Ijerwar? Ay, ingka isirak. Ang mga numalami isan ijay. Kumaro ti uyak na. Pasensya kan, insan. Nagpasukon ni Nanang mo kini Uncle Jesse. Kaya't na kano, nga ijay pa'y laang nga agnaad. Sana balik kano. Taad damat ni Uncle Jesse ang mga sikasukan kwa na ijay. Kan imbaga na kanyak, akayat na ang makainanakapay. Anya dahi ta papel? Adto insan, awato mon. Basa aktil na. Apay nga ipas dyan tikilat ang nagbalin a desisyon ni Nanang. Basa laang ang ta surat na insan. O sige nga rod, padawan ka pa dito, ituloy ko nga agdalos. Marlon, anak ko. Mapanak pa lang makipagyan ijay ayandangkel mo.
Ipatpatag ka unay. Isodyak kayat amabannog ka. Amok amasikuran ka unayan iti kasasaad ko ita. Pasensya ka no nagbalinak adadagsan ka. Di ka madanagan. Mariknak asaan akon ngagbayag. Lumag-anton ti panagbiag mo, inton awanak ton amakitkitam. Kaya't ko lang nga ibaga nga ipatpatag ka unay. Nalag-anan ti riknak apumanaw, gaputa na talgeden ti kasasaad mo. Natungpal dagiti arapahap ko parakan ka. Ipatpatag ka unay, anak ko. Mapanak ijayandang kalinton bingat. Sukunat ni nanang. Rumbang asyak ti mga sikasukan ko na. Tanya, kuyugon nakman amapan mang sukon ka ni nanang ijabalay da Uncle Jesse? Ha? Apay? Nagbakasyon ka din ni Nana Nadia? Napasaktak tirik nana, iso anapan ijay. Tagbababawi ak itimpakpakitak iti mismo ngayon ak idi. Diyak kaya't amatay ni nanang anasakit tinakam na kanyak. Kasta ka di? Mabit lang na rod. Agsukatak, kat mapantaadagos iti ayan ni nanang mo. Anya ka iti ibaga, manak ko. Nabasam ka din ti surat ko kan ka. Pakawanan da ko mananang. Napasaktak tinik na yo. Ang kinapudno na. Ipatpatag kayo unay. Pangasyo, tagawid tayo kuman. May kawaak ngawan kayo asang patak ijibalay. Amok, amarigirigatan ka, nanak ko. Kadyak kaya't amarigatan ka. Eso nga'y mayak payla dito eh. Diyak kaya't amarigatan ka, anak ko. Pakawanan da ka. Ang itikawan nyo ijibalay. Naikawa kiti husto. Diyak kaya't amapukaw kayo kanyak nanang. Asikaswan kayo. Aging kahit imaudi nga angas yo. Ipatpatag kayo unay, nanang. Talaga ka day nga yawid mo mutla ang tinam, Marlon ka anakan. Uwan Uncle, agyaman ang iti panangasikasayo kan ko na. Kabayatan ti kada na ditoy. Apay, nakainanaka ka din, Barok. Nakaamirisak Uncle. Saan kaya marumbang asumukak ang mga sikaso ka ni nanang? Saan arumbang ang maumaak? Kaya't agyaman na kada kayo. Gapoy timbag bagayo, kaya't nakaamirisak. Kaya't rumbang gayam nga ipatagkan asikaswak tinak. Gaputa itanti panawan. Tapno subadak dagiti ado sakripisyo kan rigrigat na kanyak. Rumbang lang akasta kanakan. Ano sam ti inam? Ipatag kan asikaswam, kabayatan asibibiyag pay. Uwan, Uncle. Magantayan nanan. Kaya't kalpasan na, intay agpainit ijerwar. Ay na, nagdakalan tinagbaliwa man ako. Agyaman na ka. Mariknak matlaang ang ti kinapatag ko ka. Lito pakdagiti amin na nagkukurangak nanan. Kaya't, manipod ita. Diya ko nagaramid iti pakasairan tirik na yo. Ipatpatag kayo unay. Iso nga si kaswan kayo, aging kat umimbag kayo. Agyaman ako na yan ako. Ipatpatag ka matunay-unay. Ita, imimbag matan ti inak. Nagkalaysa kamin kinitan niya, kat dua kamin ang mga asikaso, iti ipatpatag ko unay nga ina. Kastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Marlon. Agyamanak pagayam Marlon, iti dayto apakasaritaam. Natural lang iti tao ti mabannog. Ngem saan aday iti rason, tapno baybayan tayo dagiti naganak tayo. Agbalin nga adal daytoy katatayo nga anak,
Nga iti panagsalog, ti pigsa, dagiti naganak tayo, rumbang laang nga asikaswan tayo ida. Gaputan no awanda, awan tayo met, ito'y abiyag. Ala, ituloy mo ti mga sikaso iti inam, kat ipariknam ti pamatag mo kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.